Neiteru taata Maasai aaponu. Nari. Najo ambei maidim ndo maisha nakerai amu mekure naidim ena siai. Nejo ambei ore ejoito ama doi emiyiolo orkuak lormaasai. Ama ninye yie naajokini mbaa sapukin nimurata. Nikaja kanyoo nye peetu kinchoori. Kaja larin liata naajo kiata 21 ata apa 25. Najo ata 25. Eng'ura doi. Nimimurata najo mamurata. Itu apa murati amu enkanashe oshi aboitare nemurati apa ina naajoki ninye maamurat. Nenyorraa sininye orpayian lenye. Asi naamori nikaja. Naa keponu ake intasati neponu aibukoo ntokitin naayieu nebukoo. Te compound. Kai. Nejo naa ombei mikincho enkerai ore entoki naisho naa sikarini. Asi naishori sikarini. Naaku amanitai. Neeku mekure urisho. Naa nena auresho taa inakata ninye auresho oleng. Mairura. Amu kajo tenalotu ena kajo amaa taa nelelo sikarini laamanita. Amaa tenemetii naaji kulo sikarini emekeponu ake iltung'anak naaponunui aarr. Very Super Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supet Show agira aitoomon enankai rishata sidai oleng. Kaata enchipai oleng amu atii taata office mama lang nikinyor nikianyit oleng te county e Kajiado nikianyit tolosho le Maa tolosho le Kenya. Temayianata oleng tooltung'anak kumok naa head teacher pai atii IC boarding school atishipa oleng. Naa ninye taata kiata tenaolong. Nayieu ake naitoomon oleng mama lang nikinyor Madam Nangurai nejo apa kijo kitii school and we really love her so much. Nayieu naitoomon oleng pee kitum airoroki. Eeta enkatini sidai oleng naa kayiolo ajo kilo aitukuj neeku totona tinewueji ng'ura tishipakinoyu nicomment kigira apuo dukuya. Karibu oleng mama. Ashe oleng. Ashe. Abore enchipai oltau. Ang'as airoroki Maasai etii netii. Aji naa toonkarn Priscilla Nangurai. Nare entito orkaputei ormolelian. Teinoto otokiama. Teinoto orkaputei. Neeku natii enkang ewueji neji Oloolera torkaputei. Ara emalimui. Ata emalimui. Larin kumok oleng. Kake ore oshi larin ladamu oleng naa larin latii IC. Larin litii IC damu oleng. Oleng amu atang'asa alo HS naisumisha. Ore eton eitu kibaya ine toliki yiok ajo kama apa tekitisho ino. Era toliki yiok maisha vile naikununo eton eitu ilotu abau aaku emalimui. Okay. Asi ore oshi entoki nadamu oleng ore aata larin 6 nadol enkanashe ai eishirita natii apa boarding. Secondary na form 1 apa etii. Napa taa form 1 apa amu ilo form 1 nilo form 2 nias entemata. Ore eteidip form 1 nikidol eishirita nabo olong nitoni aing'asia yiok amu mikiyiolo ajo kainyoo nikijo maikilikuan eitu ewalu. Kake nikiponu ayiolou ajo etejo mpapa mekure eshuko alo sukuul. Neeku naa ina. Neji naa keishoori. Kake ore apa oltung'ani oji peishooyo peishori naa Narok apa eing'ua. Etii ilo payian oji peishori. Ore tesiadi nelotu neishori toolmatapato toolbisil. Ore taa tesiadi nena baa aewuo oshi aikilikuan enkanashe ai ajoki kainyoo apa paa olekina likiama.
kurava lava tung'ani le Narok naajoki manyorr apa ilo tung'ani le Narok ore paitau mpapa te sukuul natum apa esiai enaa untrained teacher. Wow, ore atii ena siai natum ele tung'ani oji Moses Olekina. Basi nikinyorra naa nelo airorie mpapa neshuk mali olapa le Narok neyam naa ele lormatapato. Ore peeyami asi yiolo ajo oshi nikinchori enkiti tito ashu enkanashe ino dorrop ashu enkayioni nikinchori enilo airriwarriwa asi naishori naa apa enkanashe piilo enkaji enye. paalo enkaji enye paalo aboitare asi nikipuo naa ajoki enkanashe ai maapa amu ayieu nanu naisum etu nanu atum entoki apa nayieu neeku ayieu naisho ina toki apa nayieu. Ore naa lelo arin eitu asioki ayiolou ajo kejoita kake anyaaka naa oshi ayiolou kake bahati mbaya eshomo oshi eshomo te musho olari le 22 neshomo sii apa orpayian lenye kake aisuma naitabaya ewueji apa natabaikia omashomo Kenyatta College. Wow. Nalo ai-train as a teacher nalo Olkejodo High School larin 10 nalo Mombasa. Etu apa nejo oltasat kinchooyo yie? Eewuo atii form 3 eewuo mpaka sukuul. Eewuo atii sukuul nelotu airorie malimuni asi nejo naa malimuni hapana mishori mayu apa malapa orusa malapa ang ata apa eneidia neeku ore nelotu naa nejo ayieu nelotu enkerai ai orusa. Ore paaning ina najoki malimuni mee orusa eyieu keyieu ake naalo aishooyo. Basi niyiolo ajo meetae apa simui meetae nyoo neeku empalai aigeroki my sister naliki taa naajoki milo naajoki milotu ninye orusa amu tenilotu ena naa kelotu ake neeku toona te sukuul. Ninyorraa aton? Nanyorraa naton. Inyorr naa apa enkisuma. Naadumu apa emalimui nabo enjaluoi kake American Black American naa oljaluoi apa emita ajo nairorie taa apa naajoki maape enkaji ai nalo aboitare paa neboli sukuul. Neeku nalotu aaku emalimui. Adamu naa larin lainei oleng le IC oleng. Nadamu atang'asa anyamalu oleng kake ore tesiadi nelotu Enkai aibelekeny imbaa. Omaeu anyorru neeku mayieu ninye naing'ua. Kanyoo jito itanyamala? Atanyamala ore apa paalotu te OHS nadol ajo mee sidai enkisuma megira ntoyie aim entemata megira ntoyie aidip entemata sukuul tenutai amu tenemurati entito asi ore peelo ang meshukunye nepuoi aishooyo ashu enutayu naitanyamal ina siai oleng larin okuni meeta nataasa naa kajo oshiake maata apa enataasa najoki intasati tenakata TIC larin okuni epuoito ake nkera egira ake nkera ore ake peebaiki darasa 5 kabisa meendelea nepuo nkera neponu ai-admit nkera naabaya 90 ore peebaiki darasa 6 nadol ajo nkera 40 naitanyamal ina siai oleng kake ore apa 1986 nelotu entito nabo nelotu naajoki aatumurataki taa naa enalang kaapuoi aishooyo najo yiolo ajo epuoito naa noorusa maaboitare nanu amu ayiolo ajo osina ayaki kewon amu kipuo ntoiwuo enyenak neeku shomo akeyie shomo teniata likae tung'ani liindim ake aishiraki nilo aishiraki nelo entito nelo Alhamisi apa ore peebaiki ang nejo enajo eiding'e enkang najo kakwa kulo
Asi nekilikuan ng'otonye nejo ng'otonye miyiolo ajo kigira aishooyo yie. Nyoo mama? Kigira aishooyo yie Jumamosi. Jumamosi na Alhamisi. Ikenoki school. Emilotu ninye adol inkilani ninchop, entoki ninchop, irkarash omankek. Asi niteru ninye enkerai aishir. Ning'oru enkardasi naigeroki empalai. Etii apa kuna sisters e Catholic amu meto nataaniki. Neiger ake enkiti palai naigeroki naajoki agirai aishooyo. Tasaruaki siake. Amu kayieu naa naendelea, ayieu naaku endakitari. Natum empalai. Nikiyakini ake? Naayakini empalai. Kake aayakaki empalai Jumatatu. Eishooyioki enkerai. Idipaki aishoi. Oh my God. Basi naomon Enkai nalo enkopisi oldisi. Kiata apa oldisi obo na oltasat apa oji Wamubei. Na oltung'ani serious tesiai enye. Nalo ainosaki. Naajoki mairriwaa likae tung'ani nanolo. Alo mpaka metro. Neeku nchooki nyoo? Nchooki enkarna enkerai ontoiwuo olaiguanani. Nelo taa. Na 1986. 1986. Nelo. Ore peelo neeta sikarini. Ore peebaiki peegiroo olbisil, mayiolo oltung'ani oirorie olaiguanani ajoki kipuoito taa enkang naje. Basi iyiolo ajo kepuo naa lomon oleng anaa enkima. Nebaiki mpaka enaduo ang. Nasi nejokini naa ena kerai orpayian lenye oshepur kela lenye enchom Tanzania esika. Nisiki. Ore peebaiki naa ine nejo naa ntoiwuo mekure etii neng'asi aibung intoiwuo. Ntoiwuo ena tito ontoiwuo ele payian. Amu molmurrani apa. Eeta kitok. Gavana Selenkei. Esikieki ninye. Esikieki. Kake meyieunoto enye. Eeta apa ilarin 14. Asi nejo sininye Wamubei alo sinanu amu ara sinanu serikali kalo ake. Nelo omenoto. Netum baada onkolong'i are. Asi neshuku enkerai. Neibung'i lelo tung'anak neikenori. Emayiolo nanu entoki apa nataase tesiadi nena. Norusa etiiki naa nana ake natii compound ormalimuni. Nimikiata mikiata fence. Neeku epuo ake AIC. Neyauni AIC naa enkaji ai. Enkaji ino? Neiteru taata irmaasai aaponu. Naari. Najo Wamubei maidim ntomaisha ena kerai amu mekure naidim ena siai. Nejo Wamubei ore ejoito amaa toi emiyiolo orkuak lormaasai. Amaa ninye yie naajokini mbaa sapukin nimurata. Nikaja kanyoo nye peetu kinchoori. Kaja larin liata? Naajo kiata 21 ata apa 25. Najo ata 25. Eng'ura toi. Nimimurata? Najo mamurata. Itu apa amurati amu enkanasai oshi aboitare. Nemurati apa ina naajoki ninye maamurat. Nenyorraa sininye orpayian lenye. Asi naamori neikaja. Naa keponu ake intasati neponu aibukoo ntokitin naayieu nebukoo. Te compound. Nejo naa Wamubei mikincho enkerai ore entoki naisho naa sikarini. Asi naishori sikarini. Neeku amanitai. Neeku mekure eurisho. Naa nena aurisho taa inakata ninye aurisho oleng. Mairura. Amu kajo tenalotu enaa kajo amaa taa nelelo sikarini laamanita. Amaa tenemetii naaji kulo sikarini emekeponu ake iltung'anak naaponunui aar matua. Neeku ore ninye nimpang' alo Maipa nalo sokoni. Aboita ake kulo sikarini. Kirripita ake. Enelotu orpayian usho neilo likae. Nemori. Neeku meboitare ninye irpayiani. Tenetii arusi tenetii entoki natii meipoti iyiok mikipuo. Oh my God. Asi
nikinyamalu akeyie ilarin obaya ong'uan. Kore inakata naa inatito ake enaa kenyakita nkulie aponu tesiadi taa. Ore ake peeboli sukuul najoki ntoyie maa nchoo ainosaki ntae namunyak esiai enye ninosaki nkulie. Nejo ina neeku eidimayu nikitoni te sukuul mikipuo. Najoki ee eidimayu oleng. Ata apa miata resources. Ata maata resources. Nikipuo omashomo nanu ministry nalo airorie najoki kayieu taa nanu fence. Kayieu naa nepiki fence kabisa neeku emilango nabo ake eimi neeku etii sikarini aji ena milango. Amu kayieu taata nasaru nkera ormaasai neponu atoni te sukuul nemepuo nkang'itie memurati nemeishoori. Nikinteru apa ina siai 86, 87, 88 kietuo aiteru duo kabisa kinoto fence. Naton ore 1993 nelotu olturrur oji Forum for African Women Educationalists. Etii apa enkitok naji Dr. Eda Kashukia ajo itoning'o enopeny ena university naji Riara. Etii apa embungei apa nepuo apa entumo enkop naji Senegal. Ore peepuo netoni enaa ntomonok naing'ua Africa. Nejo amaa kuna kera ang' nemisuma meendelea kai kinko maiteru nyoo olturrur niteru taata anaa olturrur le Africa. Asi ore peiteruni eiteruaki 1992 ore 1993 nejo maing'oru sukuulini ong'uan nikinterunye aitaa centers of excellence. Sukuulini nikimbung nikincho mbukui niki empower malimuni neeku training epuo kuna malimuni neirorie kuna toyie nisuma ninche ntoyie nikincho mbukui kalamuni kila kitu. Basi negeluni naapa yaisi tenkaraki ena siai naasita. Tenkaraki enduata ino. Negeluni ena nabo natii Tanzania, Senegal o Rwanda. Basi niteru apa aponu naa kaipotu laiguanak neponu atumo netoni nkolong'i uni torusa amu etuo Fawe neshet rescue center. Kiata rescue center sidai oleng natii IC. Kake bahati mbaya ore paapuku nepuoi aitaa one of the dorms. Na mekure apa eeta kuna kera enkang' naje enaang'. Ore epuoito nkulie nkang'itie nikipuo yiok enaang'. Neeku eponu naa laiguanak nejing enaduo ang'. Nkolong'i uni neitobirr entoki naji time plan nepuo ore after lapaitin okuni neshukunye neitau kila olaiguanani aiteru zawadi entoki nataasa. Neeku keishori zawadi naa Fawe oishooyo neisho zawadi. Omeetu ninye laiguanak aigerr kikiata oshi entoki enye duo enaa a law like a law of their own. Magira adamu the correct word. Yeah, kind of a proposal. This is what we are going to do. Negeri naapa neyakini ODC. Nejo naa laiguanak mekure eishoori nyoo ntoyie mekure emurati nyoo ntoyie. Kake yiolo ajo kegol oleng. Kake inakata no 90s taata kigira aimaki 90s egol apa oleng. Neeku etii ntoyie naajo ayiolo ajo tenalo kaamurati nemayieu najoki torona. Etii najo amurata ayiolo ajo tenalo napuoi aishooyo najoki totona. Asi neeku ata mbaa nkera 17 torusa. Ore apa TOSS naata apa olturrur loormurran ontoyie
apa naisuma tuicheze dilo naikuni no rusuveo kumok now ke contribute ni jampisai PBS tana Olkejuado high school Nyaku ke changa mpisai ne yau AIC torusa ne nyangwenda ai nyangaki kunagera ne nyangaki ninkilani ne nyangaki ni ore sinje pawe ne bonu ne shom kilani ne shom bugui ai ne dera AIC ai lep kabisa performance ajore pelo ye AIC na bo osugulu ne bana ti top 10 na kusabu kabisa ye AIC naishenga ye na shirangara sia ya banarasa na lodu na aku kalo na retire kore na roni rubai ne kore na batito na bana iterua duo na bana nikitari eyole erita ta account kake mekura beyo neji na ligi do longana gajo na namunyaka kaya gesi shore county si shore county na aishanga ye na sha megi tumo shida kanisa ka nyorole kage jo mi usholwa ya line makininyo ese ye rescue nadio kisawa emito sheka baye sawa and you are rescued na and you are rescued and working nera maishenye sidai uraba be ami kishoma harusi nari konado yinata ne lairorie konado ye ndishobita kelenye harusi Pola mu migara na bampisha ina na gatiti migara na gumeusibisha mwana ragito shombisha irorie ntoye ndejo ntoye ai maye na nonyo ena rescue na nan aya mitai ola laita na kewona takila ganyo bayan ati lenkisima siai ara nas neto nakaloito dugoya lenkisima neto nakeloito amwero nakeyu nago andaitari nago etina dito netintoye kumok ore narito toye naino sagia jo eto 2018 uraven kumoyenye nago na rescued na ninje na ipankena siai na surprise party aishera na mada aishiro lenga mayolo aishiro leng adiagi ore tipate my son ninya begira yori najogini mbora mama onyera dehenya Jumamosi ngorwe ni bobo nishugunye ni saa 7 ore kishugunye najogini na mama jobol garashi mama njobo oibo igara ibangabo mabe weneje ayuni bo shusha ni kaja ni kibura ninjo biyer garashi amana kara yena dia mama mabe malo aya ne mare na sida na ja shugunye eriwa do hemai hawu agilorikan etiki jikoni gira yerisho na ja ingorona toye na jikoni toye isi na itaidwa 16 na laji na lo na jogi tipi mewinye na ngama nikaja nasi na jogi ni membang ndamba sana bishana ningo singolio ati atwaji na itaidwa 20 na bonu nya itayu na jalo ai etado karashake odo enkop na janya na kai ngorakai nganyage yapena nganyage yapengan ninga sai sirpo sabana lora le maana te maisha na shanga yena shamwezi siapa Mrs. Lenku first lady ewo sininye o Paris na surprise amana ni yolo surprise netindo yaba AIC napa naida tutwa AIC no na umikipuri no la senwa marehemu eti na nato yaba naji ndo yengoto ye etu sininje etu malimu nyaba na AIC ajogi nangas na nu na buke mismisenko
kake naishangai enashe nikitoni taata entumo nirori asi nikiguran kabisa kumbe wapo orkijanai impishai ainei nipangai darasa nepiki impishai ainei nepiki nyoo nepiki awards amu atara awards ara 12 awards nepiki taa nena neyau sininche nena toyie kuna pishai nidolta nena esundai nanu Mrs. Lengu ore kuna naa ntoyie part of the girls no Joyce ena naranyisho no Sanare kumok oleng kanyo penkitukuja nakata tiaisi nikigira aitukuj taasa kuna baata kigira olosho le maa iltung'anak agilunore nyapa nikigira aitukuj piyas kuna kuna toyie naatotoni ang'ire nisuma netii naata nkera nisuma nejing iweitin sidain neaku successful neaku kajo naitiship neshipa oltau nejo ntoo mataasa ena siai amayieu nebaya kuna toyie nkalifuni ore apuku yaisiata ntoyie nabaya nkalifuni karibu nkalifuni uni kuna naimaitie rescue 3,000 ore tekuna 3,000 ore 1,000 etii siaitin etii weitin amu atapa record ore apa kila enkerai naa keeta orfile lenye atapa records enye etabaiki ewueji netii shomo secondary ema shomo university napik sii apa olonaikuni committee emakat ebasari neaku tenaata kuna toyie ainei naa kapik netum neaku aitishipa nena toyie etii of course me pookin apa naitobirari etii apa neitu eim etii naidipa form 4 neyam immediately etu epuo college naata ore apa tedukuya agira anyamalu na enalo town nainepu ntasati kuna moruo entasat moruo nemeeta toki najo toltau amasena emebaiki apa neewuo aisi lelo arin apa lemagira asaru ntoyie neeku kaanyosina kabisa olola naning ajo ainyala taa kake naomon Enkai najoki indimieki taata ore entoki naidim ataasa indimieki neeku aisho Enkai enashe sapuk oleng tenkaraki ina siai apa nataase ore ayieu naaji naimaki esiai rescue o AIC ewueji natii tenakata amu eewuo nalo retired neeku suppose apa paalo retirement 2003 netii apa Saitoti ore 2003 naipoti apa te education office the ministry nalo how old are you? Now I'm 55. Okay. Would you like to continue? Yeah, if you allow me to continue, I'll continue because there is something I still want to fulfill. Okay, we are going to give you another 2 years. Naishori na 2004, 2005. Oh, nikinjori 2 years. Naishori 2 years. Kake ora aishori tai kamwe ninye. Wheelchair ati. Amarabata raba. Nadung enkoriong nalo sipitali napuku neeku wheelchair ati kake agira ake aasisho tiatua aji nanyorr apa irmalimuni laata amu etaasa esiai aitobiraki taatoi kabisa neeku melio ninye ajo matii office ore 2004 at the end nelotu aitasat naji keji apa ng'ae neeku ninye ministai education inakata naigeroki empalai najoki eton ake kiyieu yie te AIC neeku aitoki aponaa olari obo
Niaku 3. Nadon 3 years. Esi supa tenkai. 3 years contract. Asi. Napuku napa nalotu na retirement 2006. Ore eton itu apuku, ore paishori kulo arin, naiteru taata adamu ajo ama ninye tenashomo retire, kanata aji apik kuna toyie. Amu nkaik ainei etii. Najo ndo maiteru olturrur, peyie aing'oru mpisai, naisumie kuna kera, nalaaki fees, nainyang'aki uniform, naisho mbukui, naisho endaa torusa. Naiteru naa apa organization. Etii apa couple nabo naing'ua US, eji apa Newman. Ore naa idamu teyaisi ajo kiata apa library, netii apa kona naji Newman kona. Amu eau apa ninche mbukui. Neeta apa olturrur oji Humanitarian effort for African learning. Ore taata paiteru olturrur najo, kaiteru olturrur neena Hill ake, I'll add a few letters, najo Helga. Humanitarian efforts for learning of the girl child in Africa. Wow. Naiteru apa, nikinteru apa oltung'ani oji Solomon Tauo, ninye apa olotu aiger reports e Fawe. Ore paiteru, naliki Fawe ajo agira aiteru nyoo? Olturrur. Basi neshipakino. Ore nye 1995 ashomo nanu Beijing. Nalo airo esiai enkisuma entito ormaasai. The problems they go through, ama nyamalitin kakwa, kanyo naidimayu, kaa kiasita pekisum kuna toyie. Neeku naiteru naa apa ilo turrur, nikinteru ake pole pole, yiolo ajo kegol sininye ina siai oleng. Nalotu alo retire eton itu ikaja, atum impisai. 3 years. Najo inenkai iye naitarasaki nyoo, ena siai amu mekure aidim. Kake nairori apa ormalimui, ore apa papuku, kiata apa malimuni uni, naitaasaki interview, peaku ninche naapuo aji AIC. Etii apa naji Esther Chani, Soila Murianga, netii ena Lois Puli. Asi neji mawaitana naji Esther Njani. Basi kake ore paalo retire, ore apa diyo likiata norkokoi, ore apa deputy line nole, oji Muniu, neishori metaa headmaster. Najo alo ailepilep najokini milepilep amu, mekure ira toi taata yie ng'ae. Mekure apa itii EAC. Asi, napal naa najoki ntoiwuo olchauri linyi. Asi, nejing nele, neeku eitu naa pejing ena malimui ormaasai. Ore 2006, ainyang'ua ele shamba. Ore agira apa ainyang'u, amu egira apa pooki ng'ae ainyang'u enkop. Pooki kegira ainyang'u. Ketu ainyang'u, itu ainyang'u. Ninyang'u siyie. Nainyang'u. Kake eji eika nabo apa kayieu. Najo ndo maing'oru ewueji napik enkaji, nataaniki town, penamutiki ashu esha, amu maidim ashomo ang', naikaja, najing enaaji. Basi, nalotu naa nainepu nele tung'ani ogira amir nyoo, enkosori. Naliki taa najoki maata taa nanu mpisai, eka nabo ake aata. Naikilikuan iyata mpisai ina eka, najoki amu atolikioki. Kaja najoki 60,000. Nakata? 60,000. Najoki, maalim amu kaja apa maalim. Ormaasani. Maalim. Ai, mamiraki nye 60. Aisho tes 50.
Na kincho kuna 50. Ora kuna kulie. Kimogi aisho 10,000. Kilo lava ni kincho ngetomo. Wenya kuna tomo na mugia na 50. Kuna lega apa. Nede rurana na shoyo ma 10,000. I'm on contract. Na shoyo. O meu na jo na title deed. Olinonyo. Oljamba. Kumbe kera wani nyangai enkipirta. Wena valo retire na lotu. Naisho ntoyie olari obaki. Neeku malo ninye abaiki naduo kera. Amu aishooki warning. Kiria peminyikaki? Ele malimui. Sure. Etejo minyikaki ntoyie aisi. Ore ninye na toki nijo rescue center mekure rescue center. Era dom. And you can do what you want. What? Neeku nang'asa anyamalu oleng. Ontoyie nono. Etii ntoyie ore 2008. Nabo olong tadekenya. Egira ninye airujuruj. Naning ewoshitoi emilango. Nentito nabo ake aata tiatua aji naboitare. Nabol emilango. Najo abol emilango. Nona ntoyie aja. Miet. Eshirita. Aya nabolu najoki karibu. Nejo mikishuko taa nejo entang'asa entoroni. Entook shai. Amu ekinyake lomon. Najoki nikietu. Amu kejo oshi yiok ntoyie Nangurai mbegu mbaya. Neeku mikishuko kabisa. Nejo nabo enaikash enaapuoi aishooyo. Mashuko nanu aisi. Najo amata. Najo enkai ai. Woi mayieu naitoki aiteru enapa siai kake. Atomono siake. Napik nanu kuna toyie township. Iyo pendo ropiyiani nono? Napik township. Anoto pension. Pension? Anoto pension. Napik township. Najoki ormalimui otii ore amu ayiolo esiai ino. Imoki ake alak half fees. Amu etii naa mbukui netii uniform netii nyoo. Ore second week. Ore shukunye ntoyie teipa. Ore ebaiki enewueji netii showground. Ninepu pick up. Eewuo ena pick up nelok enkoitoi. Asi. Ejo ootu entang'asaki yiok. Nepuo ntoyie nepuo ang'asa payian lormaasai. Nejo nabo nejoki nkulie etii taa mpapa. Asi nepuo. Nejokini enkinyi ai owene. Asi nelo entito nejokini nelo olapa payian lino. Ele payian otalaa nyoo? Inkishu. Neeku iyie kiyieu. Enchom intae entoliki emalimui. Mekure enenyenak. Asi nepuoi. Nainyototo nanu nakwet alo nkopisini nalo polisi najokini sasa hiyo hatuwezi. Nalo nkopisini nalo lisi. Polisi likijoki tu. Haiwezekani nalo lisi. Najoki oldisi olaiguenani leina area naa ng'ania. Ore enkerai naa keji ng'ania eneng'ania. Neeku keji enkang oleng'ania. Nepuoi ina olong ake. Neshukuni enkerai. Neshukuni. Asi naajokini kintoki aisho yiok osikari. Kake sidai amu atipika apa fence naarage. Enkang ino. Najoki kewarie ake ina nayieu nyoo osikari dama. Mayieu. Najo toltau amaata mekure epuo kuna toyie day. Etayioloki enetii. Ndio matesheta darasa nabo. Amu ata naa kuna pisai. Ashu ashet uni. Ore ninye kuna darasani emabati naa 300,000. Everything. Nena katitin. Mpisai inonok e pension. Mpisai ainei e pension. Egira aitumia ang'ororie nkulie kuna toyie. Asi nikinteru taa.
Asi neningi najo enyaaka aiteru. Nireu nado dasari ormaasai. Oitang'amu ena egirai aishooyo egirai amurat nikaja amu kinosari naa lomon. Natejo apa najo toltau maata nanu enkerai ormaasai nashuk. Esipa omesipa kulo omon. Nang'amu ntoyie. Nebaya ntoyie 15. Aata emalimui. Ewa apa emalimui najoki 30,000 ake nchooki nanu tolapa. Mataasa ena siai. Paa kenya nikitum inkera naalak. Aya nening elatia nayakini inkera nelak. Nitereu taata inkera alak. Asi naing'oru enkae malimui. Kake ntoyie 15 taata tenaduo aji. Tenkaji ai. Tenkaji ino? Na 3 bedrooms. Naura nainyototo ntoyie ake ninche nang'are nyoo. Ai, mbaa minaure lukunya. Najo ndo matesheta enkiti aji ake najing kuna toyie. Nainyang'u double bed. Double deckers. Neponu aboita. Asi. Ore napa toyie olapa murran le OHS. Nening. Neponu. Neinyang'u kuna ruati. Neponu ainyang'u. Nikinteru taa. Ore 2012 nelotu Enkai. 2012 amu ajoki isiake iltung'anak nelotu taaduo Enkai nanana amu eji naa center nanana. Nelotu Enkai nanana. Nedou Enkai amu etadamu esiai ino. Neton ake etii. Nelotu. Ore nabo olong etii apa enkashumpai nabo. Narip kuna. Nkirenani. Enkashumpai narip? Ninche. Enkashumpai naji Viki. Najoki come to my house on Saturday. I have a luncheon. Nalo. Najalo diplomatic spouses natii. Nikinya endaa nikiro. Najoki Viki kanyoo peemiliki kuna tasati esiai niasita. Naliki. Najoki we are coming on Monday. Nena tasati? Neponu. 2012 taa. Neponu. Nedol adu neeku kenyasia. Adamu na America amu ejajo Mrs. Judy Gresham. Neeku nji ake tu. Nji ake. Nkutuki ake bonga. Dometrie naye. Asi. Najoki kanyoo sa do number 1. Najoki dom. Enteshet dom. Paapik paatum enape kuna toyie. Najoki niata plan. Najoki ata plan. Naitodol plan. Ulikuwa ushaandika? Nilikuwa nisha. Tenkirukoto. Ata plan kabisa. Wow, that's a challenge. Powerful. Ameana plan, you know how much is it? Ore nanakatini. Na the quotation was 4,000.2. 4 million.2. Nejo kekipuo yiok aas harambe. Within 2 weeks we shall let you know. Neesi harambe. Naipoti nalo. Najoki kinoto ake 2.5. Najoki kitosha. I'll build one side. And the other side can wait. Yeah. So can we? Yes, I'm going to have groundbreaking on such and such a day. Nalo tuta naipoti committee. Amara committee. Asi nikitoni nikibanga groundbreaking neponunui nikibreak ground. Nireuni ashet down. Ore groundbreaking netii apa couple nabo. Orpayian wentomononi enye. Nejo naikilikuan kayo oshi itumie enkare. Najoki kainyang'u. Tone nashumpa? Kainyang'u oshi enkare. Ainyang'u enkare naa ninye ishetishore. Najoki ndapala amu kintobirr borehole. Wow. 2012. Neina borehole neitashe borehole. Yani Nebeshije Enkai. Etii ake Enkai. Etii ake Enkai. Wow.
Basi ore inakata ore nkera ebaya 3 tene tenanama najo amaa sukuul amu kayieu naisho enkarna ai ajo naisula naa ina sukuul nashetitai naning ajo keji naisula kaji aiko najo ntomaing'oru enaiko tenapik ena arna ai atua ena sukuul. Ore taa inakata naa keji rescue center. Keji ake rescue. Najo kajo nana naisula naserian nabulu amu keserian naa kebulu kake kijo naake nanana. Ore grace naa by the grace of God. Nijake grace nanana ometaa nanana. Ore ilaari ake 2012 nalo Ministry of Education. Najokini kaja nkera naliki ketii naalak fees we shall make it an education center. Wow. Najo ashe nishori yiok ina certificate. Kinterua taata aas KCPE. Telari nteruru. Kinterua taata ya 2012. Naata apa ntoyie 5. Neim kuna toyie 5. Nepuo secondary. Ore peidip secondary neyami are immediately. Ore tenakata 3 etii Nairobi. Siaitin. Ore nabo naa beauty, she is doing beauty. Wow. Ore enkae she is a hotelier. She's in Serena Elementator. She did hospitality. Ore enkae she's in the Ministry of Agriculture. She didn't go very far. She's like a messenger. But I thank God. Wow. My pioneers here. Eme nikiponu naiteru ina siai toki ake aiteru. Najoki Enkai you know everybody's plans. Ebaiki naa plan apa nikiata yie aidipa ashomo retire. Neeku nchooki engolon nikindimie. So naisho Enkai enashe. Amu since then kigira ake atum sponsors. We get maybe for 2 girls, for 3 girls, for 10 girls. Ore tenakata nji aata 48 girls rescued natii ena primary. Natii enewueji. Ore population naa 71. Ntoyie nairag school. Ore kuna kulie naa naalak. Ore out of 48 only 20 have sponsors. Neeku kai squeeze whatever money I get. Na squeeze paatumoki sininche kuna kulie. But God has been God. Wow. We get a lot of visitors. Ore apa the first visitors came. Nejo we are from Kenyatta University. Najoki I was there. I was in Ruenzori hostel. Nejo nabo I'm in Ruenzori. We are going to become your friends. Wow. So whenever they have a birthday they come and celebrate it here. Wow. With their girls. Neyakini ntoyie panties, neyakini pads, neyakini akeyie ntokitin ontoyie. Neeku God has been with us. And I keep telling people God has not gone. He's still here. Wow. And he's here for a long time. Amen. Neeku naata ntoyie 12 natii secondary. Kake enewueji eponu torusa. This is their home. Natii sininche secondary. Natii secondary. Kiata oshi entoki naji reconciliation. Kintutum intoiwuo or education office or like Vietnam or Helga ena organization onkera enye. Nikiponu airorie intoiwuo. Uye nchoo kuna kera eponu orusa. Ntebuang. Nemepuoi aitanyamal. Yiolo sii irmaasai neishiri naa crocodile tears. Naa kajo ake amarelo ishirita. Aishete nirorie. Ama apa TIC kitu aisho entito
ishira nelo amurat ina olong ake nabaya neewuo aishir tedukuya yie ajo nchooki siake najoki siake najoki aitoki aishai ai ore ake ninye ele maisho enkerai emaisha apa nepuoi amurat ena kerai ina olong ake neeku ore oshi entoki naitiship oshi taata etii irpayiani ooponu amu aishoki taayie nkishu etii looponu nikincho nkishu naisho nkishu naisho ntare naajoki ake ashe amu ore apa entito ai nimboo ninye tenakata naing'orita nyoo ormarei ashe ore enkerai apa nimboo neeku naisho Enkai enashe tenkaraki lelo oetu oleitu naisho Enkai enashe tenkaraki kuna toyie kumok enilo county naa ntoyie aisiaki lainepu ebore aisiaki kara tadi sinanu oloing'orani neis kake naa nene entito ai yes neeku ajoki ake Enkai enashe tenkaraki ewueji naitabaikia atamorua taata onye tene naa kaaji ake nkoko enalo nye darasa amu oshi nalo amu ara naake emalimui neeku ayieu ake naa kejo ake good morning nkoko amu atodua ina naijo nkoko naa keponunui ake nkoko nchooki entoki naje naa tenaata nemamitiki kabisa neeku kaar ake ninche board amu kinyang'utua entoki naje wenaje kore etoi najo aishooyie nkalamuni naisho nkera neeku tenadol ajo mekure aata pencils nalo ainyang'u nairragie peemelotu nabo najoki maata naa ina taaduo entoki naiba ajo maata ore enkinyang'unoto ele shamba aishomo nalo enkang ele payian eji ole Maasai lolkankere nalo eton eitu elo amu eshomo sininye najoki amaa iyiolo ajo kitimiraka apa enkop nemeeta entoki ninye nitaasa eitu ninye aishiraki keon enkaji naa kaitanyamal oshi ina oleng tenidamu ajo tenadamu nashipa sii amu eitu apa kijoki eyau 200,000 ore ele shamba naa 250,000 naajoki maalim amu kaajo ake maalim kayiolo daa apa esiai ino naa ika nabo apa iyieu nadol ajo tenaajoki eyau 200,000 nemiata kai naa intaunye ore apa 1984 naagila enkeju ninye taa nairrag sipitali ore ilotu ayau nkera sipitali nikiyaki motori nikiyaki oloshoro nikiyaki shai najoki madamu naajoki adamu nanu oleng najo apa kaitaas sinanu emenkai ina ore apa last year ore duo keado enkatini ai kake aata duo ntokitin oleng nadamu oleng kake since 2012 kinoto akeyie sponsors ore apa this year nikitum last year nikitum loji Brighton Jones ore apa 2015 ashomo US ashomo katitin are na organizations ake naipoto era fundraising pee ore apa enedukuya naa dom apa eji peesheti enankai dom ondarasani kunda naasheta nalo naa katitin are the second time nalo ena office e Seattle naji Brighton Jones ore apa last year naoshoki esimu najo damu ajo iyieu apa nikipuo ninye fundraising nemeeta apa entoki nikitaasa kiponu February 1st 2023 kairiwaki mpisai to prepare for the day asi neiriwakini yiok mpisai naipot board
nikintobir plan nikinyangu ninye t-shirts naigero Brighton Jones nanana Brighton Jones ore inolong neponu nejo, and when we come we are not asking you are not asking for anything. We are just coming to celebrate with your children and then later we can talk. So we have been talking and they started now their sponsorship this year. Wow. Now kiara nanagera nikiara rene and they are not giving so much, but what they are giving is enough for at least for the teachers. They give us to last up to December and for food up to December. Look for them. Wow. But the teacher salaries are there and the workers and food for the children. Wow. What else do you ask for? Wow, that's amazing. One of them made friends with my son. Do you people have Wi-Fi? What? Na sida yamu ninyavirori yamu tananano nadatiaga mayolo nanindo inajua Wi-Fi. We have it. Wow. Rebecca? Yes. Nice. Wow. Ore last year, towards the end of the year, I'm sending 1 million shillings. Think of what to do with the 1 million shillings. He did commerce. Mama, I had 1 million. What I want you to do, he did a street business school, so he goes to different countries to train. Find a way of getting 30 children from the interior. Mayu dane town, mayu norgange na die nemi. Iseuri, 8 mayu. Gera nadia tuar Maasai interior, kaya inorora. Asi naingoru lai gwenak. Najua kilo lai gwenani garaja. Meat. And there were 6. So they brought 5. Wow. Najua kionato hiyo. Ore ntogi ne nyangungu na uniform. Angerai ombugi kusha. Neloru engerai aisoma. And they are here. Wow. On Friday I called for a meeting, they were all here. Wow. It's so encouraging. Wow. Narvayani. In fact, enjoy it too. Ni narendo inaireship. Irvayani bonu entumo. O ntoye. O selenge nani. Wow. Me PBS. Nanana. I'm telling you. An achievement. Yago kama mailikuwa na challenges ayola je mai challenge kumo golle kanyo ya sabado pay overcome ashube mirisho amore mpaka ne weje ni mirishi. Yes. Number 1 ayo ora kai na kai rugo shinana kai yole nare kirugo ta jo merendo ine medi marasa eni omone ngai eni twe stara na ge strai sire ashula legari ashula no bonu na ura na omono shinana ngai na ge asayage onye ndogiri na romo na erona DIC ayula jo erona ge bonu kiara challenges kumogoli ene lotu enkerai ne jongora nyena maidim fees ne mero roya ne mera nkishu kainda senkerai ni joina ne ako na jingol benela ora bare si na gaibot malimuni na jogi malimuni ne kerai na ewu mere ndogi nara na ke jo malimuni kanyangu na ndogi na kanyanga uniform kanyanga ndogi na kanyanga besen towel nyo olmirangeti we fundraise it was so good. Yes. Na ko na arasi adil turushi onwe londa sadi or Maasai nara a mixture na ko orankata na nyamalole na gaino sagi
na kejo ore amu kiata kuna savings maishoru 20,000 pelo ainyangu endaa maisho entoki naji naa kajoki mayieu nanu mpisai enchooki nyoo endaa ashu enchooki pads enchooki entoki naji kiata challenges kumok ore sii oshi det eitaituo sininche taata Maasai aiguranie ena siai naji rescue aiguranie kabisa neeku eyauni enkerai mpaka gate ninche openy ninche openy kiata enkerai eton etii ene nayawuaki atii aji naa Jumamosi neyauni nebaikini gate nejokini ore taa ayieu ninteru aishir tenakata ayieu taatoi ninchir ayieu kesotu enterit anang'aki enaduo kerai peeji etadua enkerai meishu nishir ninchira nemuni ikoni aja nelotu enkerai ishirita basi nayakini ishirita najo aikilikuan enkarna ake aliki ng'ania milanoi aya najoki naa matron nena enkerai ewaita tiaki ore enkerai naata tene as a secretary as a my office assistant na enkerai naimayie. To be continued shortly after the break. Strong Maasai Ladies Association SMALA was started in 2015. The aim of the association is to curb rampant teenage pregnancies in Maasai land by instilling confidence in school-going girls in Kajiado County through organizing conferences, school outreaches, and church rallies. Besides mentorship programs, the organization also supplies sanitary towels and offers education bursaries to girls through the support of well-wishers. SMALA has so far reached over 500 young girls both in primary and secondary level of education in the county. Drought is also a major factor that has affected the education of the pastoralist children. SMALA has started an initiative to help the affected children through the support of well-wishers and members' contributions. The vision of SMALA Group is to bring up holistic ladies and versatile ladies. The mission of the group is to equip young ladies to believe in their abilities and to fulfill their purpose in life. Millie, I think she's traumatized. She can't talk. Yeah, she can't talk. Naku enchero no iraisere nimbugo kanisa ore Monday na wiki darasa. Ore later. Nelo 22. Newe kene gogo. Gogo. Iyo la jokera na wolo ni vonu. Land Rover olala shilai. Na weyo. Iyo lala shilino era lala shilino Land Rover Pama kanga yabana dina Land Rover. Iti mama. Na inosaida. Enkerai. Na inosai kila kitu. Amu enkerai nara. Enkerai nage. La oshoki olaigwena najoki nguraki entasa naji ng'ania. Nelotu. Neipoto enkerai najoki enkerai nosaki siyo lapa omon likinosaki enapolo. Ninoso. Nejo negil kong. Ngotonye. Hoy atejo taas. Sorry. Najoki ore taduo sorry. Imoki alaki ena kerai fees ena sukuul. Nemadung'oki. Nimintayu enkerai te sukuul. Ajo kaya sukuul naje. Neeku na punishment apa isho nelakita. Neeku ketii iltung'anak ooponu aitakuno. Kake ore irpayiani meleisho. Ntasati naaleisho. Ntomonok naaleisho. Kabisa. Ama tena siai teenage pregnancy ena naishooyo inkera child marriage. Eton ake asapa mate enduata ino. Keton asapo may improve ama it's still going on. It is still going on. It is a pity. It is. Tena ing'or esiai kwanza esiai emuratare. Enyaka ninye arruoyo mbaya.
ame enkerai olarin imiet ilo amurat peintasa ata nkera natii ene eyawuaki kewarie naa engari enkima nayawua temakat nalo ang'amu ore embotor eeta apa ilarin imiet ore enkae eeta ilarin okuni ore ninye peeyauni aji naishir nabayie apa ina naishirare AIC ore peebau naduo kera amu atiaka olaiguani ai ee pae limiyiolo najoki taa pala amu kayau toi najoki kainyoo toi najoki eshomo menye ore peelo neiguanai neji ore amu meeta apa nkishu olaisinani apake meeta enikintaas enkerai ena duo tomononi enye kaikinchooyo ninye king'as aishooyo ashu eshuko alo enkang enye ore kuna nikimurat nikinchooyo nepuo abulu naikilikuan ajo keetae apake ina siai tiatua irmaasai enkerai naishoori neeku nanu enkaputani nalotu aitubulu amaa enayakini enkerai olarin imiet neeku orkijanai lai oyam Kenya amaa tenedol ajo etubulua kidogo ilarin 10 jo yie mikonyaa kabisa neeku ina toki oshi taata nagira aing'asieyie kore apa orkuak neeku agira ina siai ilarin 10 nyoo elo abulu. That's bad. Naa kama naiteki kakwa nkoitoi nai nikindim aishu naikoni pee eishunye ele kuak etii kuna taa ena rescue center ninterua te AIC o tenewueji tenanana. Ore apa AIC naata apa ilturruri oontomonok kiata ninye apa aikata 10 organized groups Lukankere olpurko eitu kijing Matapato eitu kijing oldamata amu kegol ninye elukuny atoning'oki taa Neentai taa naaldamatati ore apa AIC enikipuo taa kuna tumoritin neng'asi aiteng'en intomonok esiai e HIV apa nagol oleng inakata their rights ajo keeta sininche haki keeta haki naakureti ore kiokito shai ashu kinosita endaa naa kajo ama taata ena siai emuratare kwa kweli kanyo doi peeton ake iasitata naa kajokini ama ijoki toi ai kaijoki iyiok najoki ama kanyo tooshi esapuk oleng najoki ele sarge oibukori keninye kama kanyo peemidumu ake enkiti makasi asi amu keibukori mee lazima peedung'i wade neng'asi aas ina siai emeneyami entito nabo nelo orpayian aja ajoki ng'otonye memurata ng'ae ena kerai neeku ore esiai emuratare my dear girl eton enkata ntae taata naaponu aishu nkera ang' ama emurati ore apa 2021 October nelotu oltasat obo Onyangusi kiata eniterng'e oleile taata ele ari itu aikata eshuko alang nelotu menye olotu aing'oru enapakata COVID asi ore peejing gate nejoki oloti baba suja nkaik nejo ananu nejo haya ndio na maisha ena kitambaa
na kitamba enkutuk enamba mask. Nejo ai nanu ai wodo ai wo tolmata patu. Iso video yake maiso. She. Now so ginesim na jogi enje lodu. Nelodu. Na jogi ai wora. Ne dogi na bage na yawa. Ne dogi na bona yawa. Amelari. Ota yeke engelare. Ijo jare de kisungu. Ajo 2022. Ho. Inana yawa 2022. Ni 2022 kanyo. Ma, ato ningo re mayan. Ejo ohuru. Ajo esu nyake nyesiai emuratare 2022. Nana yawa. Amangor. 2022. And it is true. It is true. Na ini nindare mayan o mato ningo. Uhuru ejoito. We hope to end FGM by the year 2022. I know Saga Ninye anti-FGM board. Now you try and find a way To rectify. to rectify that statement. Amwa wage enyamali. You lajo haipotishe naipoto orbayale kijiji. Naipoto olaigwenani. Pevo nuni aitayunyo oladora sati office. Ejo itage 2022. Mayule ento inaifundisha. Lungana lori. Najo yamaro iye miara radio. Najo kiara radio. Minini ngoshi maya. Najo kia inini ngoshi oleng. Onyete papalo. Basa na bonusu. Hai maya nagina nati. Neitu yeni. Najo hituani. Yodi juhai. Ejo itakorta sa 2022. Neve ini vangi office. Neva. Nelo 20 naivo redito. Uranga saimba. Era vengito. What? Nejo ne maiva. Najo ne maite usinanu eta yute ngupu. Ara la salesi igage. Maite. Ema naivo no laigwena naivo mzee kijiji. Nevo nuya airodi. Nejo maro intai ohuru. Kangai olkito. What? Nirori nejo gini nyo mabe mpaka official DC enelo ninyo DC ajo sawa nikibonu aya enkerai. Kake wakitau nebuye nyang'akishai nikaja nirori. Ning'wari. Neeku aton naata entito enye. Neeku ore esiai emurat intai naaponu ore ena siai naa ntai ake. Intai naata yieu siligi. Nkera ang'. Nkera oseuri naa nkera onyangusi. Wow. Keishunye nabolo. Kakashipakino oleng. Netu naaliki ajo ore ena contract, kumbe ore apa ena contract naa tofauti with the keji aduo ena toki naishooki after pension. Kumbe kando. Maata habari. Ore apa last year July nalo bank. Itu ajing nalo ATM naitayu mpisai. Naing'or balance. Nentuma loito. Ajo mena ine wana mpisai. Jogera wana. Hapana. Tunye kata nadol entoki nijo ena. Nalo atua. Najo manager aloito entumo. Naa kaure taa kuna pisai natii account. Najoki money cannot just come. Najoki, you know, we are about to do elections. And people hide their money. Maybe it was transferred by somebody. And how did he know your account number? Najoki, you go. By the time you come back, I'll have known. Nalo na nentumo. I came after 2 days. Edu nyali nkera ini. Nejo airut. Nalo bank.
najoki no itawuo nkardasini Pookin. naikilikuan what was your first account number naliki 191 whatever and you started with a mobile bank najoki hey and you went to AIC yes and you taught up to yes then you were put on probation not probation contract yes so this is gratuity Wow. 3 million Wow. Ya kuongezewa hiyo miaka 3. ya kuongezewa miaka 3 That's amazing. Wamekuongezea tena wakakupea pesa. najoki na ushogi entitai wele najoki nyinyi naambiaga Mungu hajaacha nanana bado Mungu ako nanana anorendo inaje kene jaye mama ai mama urendo yedo ko ya tipisho Mombasa chomo ngori mama you are very old amena waginara AIC What? Au je badilisha? Sanda na nini? Na pesa yote na agebwa mpesa. Na agebwa mpesa. Agebwa ngwe tingera. Na joki akaya she akaya. Na nyangwa ngati na joki nkera ore kona ena balance. Ndo maribuka fixed account amwero my ruko. Na bigna no fixed account. Na ukajo ni mama ta ungetupatia hata 5,000 kila mtu. Enda pala kisiaje. Wow. Na ako ora ngai. And aishangai na shirangaragi pesa inaisho marasa na idimesi. Na shangai na shirangaragi ndo ewo na gira ibelekeny urkwak. Ndo ewo na banyoka enkisuma. Ndo ewo na gira isumi ntoyi olayok. Yo lajo yo shirara megurera olongano gira ingornyo ngayo. Jiboy child boy. Mera ndo inijena. Let me tell you. Enijeng where we were as women. Abori rari tidie ninja na misa. Sawa. Niginderu naba. Arare gonato ye. Na kwekira ilebu. Nedole ajo no nanabu na grabun. Ete nebunyo. Ete nebuyo na kumairoro. There's nothing like boy child. Yeah. Okay, the boy child is there, but he has not been neglected. Yeah. No, nothing has changed. Ne umegira ya. Entita agenda nyama. Entito. Wow. Kigira idi kanyo na indi maria kinto iwo Maasai. Maasai tankara kimbenki somamo. Eronte nada kumoki ngera okay wengi wanamaliza form 4 kage megira iendelea. Eso. Ayo na jo kinto iwo ngasa joki ashira nkaraki ndo iwo na iru ebelekenya anyoru enkisuma. Ajo kinto iwo maisoma ngayok nikisumi ntoyi. Njele nkerai bage wine bagi isuma timirangishu ama kedwe bongishu rolame manara ngera baisuma aisumi na gwe suma ngera amuni jage nyana bonu adumuntai ayo lese ni rasa yogdo alala shirala ini ngana shara ini tankara gindo iwang amu kishomo barasugul eti aba ni twebo na kumesoma ngera pi nimingindo ajo egimegure ngora itaya nkayoni amu kigira ingor ngayo ontoyi ne bonu sugul egibono shiyoga itoris amu ngera na neja enkuna mindoki ajo njenga sengayoni alo sugul nengas nyendirato kanyo be mindoris tenemebwo na nemebwo bogira nena enabwe nebwo bogira newe somongera amenda isera atamuru ata nanu ajojo yake ngoko najoki enkai ashe amarabaya na lelwari lentuma ka sai ndal Maasai esomongera enje pungera kanisa enjo msindai kanisa
niyiolou Enkai. Ayieu sii najoki irpayiani ashe. Atii tenakata nana. Nikiata program nikinterutua tele ari naji scholarship. Najoki lelo payiani ashe amu ore apa paipotishe naa ninche oetuo. Ore apa TSC naa enaipotisho naa ntomonok naaponu. Nemeeta naa entoki naata ninche. Ore nkishu mee nkunenye. Naa ninche erumori ajoki enchom. Ore kanisa naa ninche ake naapuo. Neeku esai intae irmaasai lang. Esuma nkera ang. Esuma. Wow. Ore sii esiai emuratare matapal. Mintoki aishooyo nkera kutitik. Ore nye tenakata adolta ajo girara amurat intoyie naata larin 10. Kayielo. Ama nye larin 5 amu ata nabo natii ene. Naji apa peemurati. Kanyoo ama tenaikilikuan entasat nabo tenakata ajoki kanyoo ama enkerai olarin 5 kanyoo ilo adung. Amu mekure apa eeta entoki nikisudoo. Neeku mataa ntoiwuo. Mintoki ajo kira Maasai. Amu itu apa ejo Enkai ore Maasai naa ninche kenya oisiadu. Hapana. Emaape dukuya. Ashe oleng enkerai ai. Amu atishipe. Atishipe oleng. Atishipe sinanu. Indim ake atolimu enetii ena school labda ketii iltung'anak laisotuak oidim aetu. Amu kumok inkera natii ene. Naa kiidim oltung'ani labda keyieu nelotu aret ntae. Indim atolimu ewueji netii ena school. Ore ena school naa keji Nanana. Ore Nanana naa naisula naserian nabulu. Nejia apa kitejo school ang. Ore ena school etii Ildamat. Melamari o showground amu yiolo showground. Ewueji neji showground ashu haraf. Enoitoi nalo oloosuyiat. Neeku inewueji kitii. Naata tenakata nkera ore kuna kera nikijo naa rescue. Naa 48. Naata kulie ake kera neme rescue. Naalakita ntoiwuo fees. Neeku eniyieu sukuul sidai oonkera inonok naa Nanana yau. Amu kitii. Ashe. Wow, Nanana yau by the way yautu nkera newueji amu sukuul sidai oleng ore yiok ore enaa nanu saizi Mary Supet naa kara product ena mama Nkoko. Join IC alikuwa head principal wa hiyo shule. Nitiaka yiok peekisuma. Nikisuma nikianya nena tokitin pookin irkuaki loibok iltung'anak siadi naa ina tenakata peekitabautua enebanji. Neeku ayieu ake najoki oltung'ani lainining'ito maipromote ena mam Madam Pricillar Nangurai eyautu nkera amu ketii wuejitin neirag boarding school naa ketum inkera inonok enkisuma. Ashe oleng mam tenkaraki tonyorrayie peekias ena interview. You are such a honest, humble person. Thank you. May God bless you so much. Thank you. Mikitamayian Enkai nikintoki aitobikoo larin kumok peedol noonkoko nkera inonok. Yes, amen. Yeah. Yes. Olaing'urani ashe oleng. Ore ena mama naa entasat naa very honest itoning'o egira alimu egira aibalunye safari enye egira alimu vile natareto nkera ormaasai maisapoto sininye. Eyautu ata sanitary towels eyautu ndaiki eyautu ena sukuul. Ashe oleng mikitamayian Enkai oleng egira aing'or Mary Supet show. Kayiolo ajo ore eimu ina safari arashu ina journey emama ang nikinyorr oleng Madam Priscilla naa kayiolo ajo eeta entoki ninoto tina kiteng'ena. Kitumo likae kekun subscriber share ena journey emalimui namayian oleng. Share kabisa metodua iltung'anak peetum
aendelea na sukuul ashomo dukuya mikitamayian Enkai oleng naa Mary Supet eneleshao nayau esimu duo iboitare tena rishata nikijo Mary Supet Show Inspiring Lives. Mary Supet Show, Inspiring Lives.